أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروت وتاقات الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كافها يا عن صادق كفينا وبحاميم وعين سين قاف همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kwa tulesta mori mana awane namwe amana nagusekandi mbere ya byose mbanje gushimira Imana muri myujuru niso yadushoboje gushika kuri no saha igihe cyo kumugorongo saa 10 hafi saa 10 ni mukonya. Ndashibira Imana cyane kuba nkiri muzima kwa nkigihumeka kandi haro beshi bipfuje gushika kuno mwanya no saha ko bitakunze kubashika ariko je nawe turi bazima. Hama ntarandiye cyane gose ngo kwabwira ibimenyetso bigaragaza bigaragaza umuntu agomba kugirane agomba gutwagwa agomba kunyakugwa niki n'abarozi agomba gutwagwa niki n'abarozi. Kuri ubwo rero ntarandire cyane gose kwaravuze ibimenyetso byinshi dalili nyingi sana cyane gose ariko nikundira muri groupe ya Dr. Sole Online TV nibange bagira subscribe nibange bagira sabone nibange bagira partage nibange bagira link beshi barara bagusina sabone muko nakora tuko turavate ko turaja hehe bene mama ukura yego mukura murarabani ndikumutagira partage mutagira subscribe mutagira link munagira link nabonye numwe wenyene bari batatu hasigaye ari umwe tuko turavate ko turaja hehe uko mwe namutugira partage mugira sabone mugira link niko tugenda tugira ubushake bwo gwana twahereza byinshi twahereza ivyigwa byitweze ibimenyetso byinshi kugira ngo mwitahure mwimenye mu buzima bwa misi yose. Mu cyamake ngo nababwire ibimenyetso bigaragaza ijini yitwa bigaragaza umuntu gutangwa ikimazi mu kuzimu gutangwa iki gutwagwa niki n'abarozi. Ikimenyetso cya mbere gukunda gutakaza ibintu mu nzu, kunda gutakaza amafaranga usanga bisa amafaranga ahantu usanga amafaranga wagwisa amafaranga nk'ibihumbi 10 usanga muri amafaranga havuyemwo 5 hasigaye 5 havuyemwo 2 hasigaye 8 havuyemwo igihumbi hasigaye 9,000 cyangwa ugasanga ukunda gutakaza impuzu zawe z'imbere impuzu z'imbere usanga muvyumva yo ni mvugo mbabarira amatwi impuzu z'imbere ko tuzana tuzi yuko hari impuzu z'inyuma n'impuzu z'imbere ugasanga impuzu zawe z'imbere zizakuna gutakara gose waguriye inya hahera imisi ngahe ugasanga yatakaye urayibuze utazi ngene yatakaye cyangwa ugasanga urakunda gutakaza amafaranga cyangwa ugasanga ukunda gutakaza ibintu wambara mu izosi amashaneti inzahabo amafe n'ibindi ugasanga bibatakara ukugenda utabona iyo bigiye. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba gutwagwa niki n'abarozi gutwagwa niki n'abarozi. Birashoboka ugasanga waramaze gushikanwa ahantu ku mpamvu runaka. Iki ni kimenyetso kigaragaza ko ugomba gutangwa niki n'abarozi. Umuntu ukunda gutakaza amafaranga, umuntu ukunda gutakaza impuzu zawe zo mu nzu, impuzu zawe z'indani, umuntu ukunda gutakaza amasheneti yawe wambara, umuntu ukunda gusanga amahereni yawe yatakaye uko yini utazina yagiye, ugerageze ugabe neza. Iki ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba gutangwa niki n'abarozi. Ikimenyetso gira kabiri kugira kugara umuryango mu gihe cy'ijoro. Kugara umuryango mu gihe cy'ijoro hamugace ngo gusanga umuryango gizeri gusanga umuryango urugurutse cyangwa gasanga umuryango wawe mu gihe cy'ijoro gusanga umuryango kuzomveje kugara umuryango zamba ku muryango umuntu agizeni aradodoye kumumega umuryango harumwe kadodora uheje kugara umuryango uragiye mu nzu gishika mu nzu kacuza umvumenga harumwe adodoye ku muryango wasohoka hanze ntumubone. Ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe agizene ugomba gutwagwa niki n'abarozi wewe uriho mugamenye yuko ugomba gutwagwa umwanya n'isaha ugomba gutwagwa niki n'abarozi. Ikimenyetso kigira gatatu nugirane gukunda kubata cyane gose mu ijoro ubona umenga harano kaguhega amaguru. Umuntu ukunda kurota mu ijoro umenga harano kaguhega amaguru usinzira kakonenga harano kaguhega amaguru bagutwara bagutera ubwoba ibintu nk'ibyo bonye baje bise nk'ibintu by'abarozi nyene kugira ngo biba bimeze. Kiri kimenyetso kigaragaza yuko ugomba gutwagwa niki n'abarozi. Ikimenyetso kigira kane niki
ni kugirane muntu wese umushinga nahe cyangwa umukenyezi uzoguma kugenda nko kwivuza nk'akaro gato gasanga nk'umuntu avuye nko mu Kamenge mu Kinama ku Mutakura ku Musaga mu Kanyosha akaba aje avuze ati ngenge kuri yandi mvuye kubona Dr. Soy Grasho yo kumvura yamara kuza gashika yamara kuza adresse yahaza kunsanga byose rabizi amara kuza nyamara ya adresse katimuzibira ubwo ngene akayibura akanazimira akabura haja ni yava ico ni kimisigaragaza yuko yagize nte ugomba gutangwa niki ugomba gutwagwa niki gutwagwa n'abaruzi cyangwa ugasanga umuntu arandonde kuri telefone turavuganye harumsha amafaranga y'igipimo byose biraheze ariko hagera kwika amafaranga yo kwivuza ngo yivuze byose bikaca yivamwe Burundi akabihaba Burundi ntabikore ntiyivuze kandi akatonenga ibintu bisanzwe ico ni kimisigaragaza yuko wewe uri kuranyumbiza kandi mvuze wewe uriyizi bigaragara yuko wewe wamaze ugirante ugomba gutwagwa niki n'abarozi gerageza yuko bitagashi kukubera hajya anya iyo utikebutse iyo utitabarije ntaho gutabara muntu wewe uturondera ugomba kwivuza hagera kwivuza amafaranga yaronka akacaza izindi problemi izindi bintu byinshi ngo tubone umenga ntuwotundira kandi ugerageze neza ucunguze neza urabe neza ico ni kintu kigaragaza yuko ugomba kugirana ugomba gutwagwa niki n'abarozi umvuze gutwagwa n'abarozi niki bagukura kuri nosi y'abazima utwara mwisi yiki y'abarozi kugenda kubarimira kuzagenda kubakindira ibintu nk'ivyo onya ikimezo kigira gatanu kugirane ndayivo tena bizugira gatanu iki umugwayi gushaka kuremba gafa giturumbuka umugwayi kuremba cyane gose giturumbuka karemba ukabona nk'umuntu aragenda ahantu kingarira mugonze kubise hasi avuze kuguru aciyapfa ukabona umuntu nagwaye malaria hungene ararembye gose bagenda kumpima gasanga umutima waduze kuyego hejuru ibyo cyose nikibizo yaza yuko wewe wagize nte ugomba gutwagwa niki ugomba gutwagwa niki n'abarozi iki kiganiro hariyo nimero 1 na nimero 2 ikimezo kigira gatandatu ikimezo kigira gatandatu kuvyuka mu gatondo tusanga imbere y'umuryango wiwe yahuryama imbere y'umuryango tusanga haramaraso hamilisa amaraso mu rupangu cyangwa gasanga muri saro hamilisa amaraso cyangwa gasanga mu cyumba gizene hamilisa amaraso muntu mu gatondo uvyutse sose hantu ucuhura niki n'ikimezo cy'amaraso ugasanga imbere y'umuryango haramaraso mu cumbi yawe haramaraso haba mu biro kora gasanga haramaraso haba mu ntuzeye muri so gasanga haramaraso icyo kimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba kugira wewe ugomba gutwagwa niki n'abarozi icyo kintu kigaragaza ugomba gutwagwa niki n'abarozi ikabuzi k'ibyemezo muravuga yose umaze gura navyo gerageza twondere cyane gose matara nkingo akarenga inkombe muri group ya Dr. Soil Online TV irahari kuri WhatsApp na channel ya Dr. Soil Online TV ari kuri YouTube abantu bose muri group ya Dr. Soil Online TV muzobenya byinshi mutahora byinshi kandi bizofasha mu buzima bwanyu bwa misose ikimenyetso kigira indwi ni kugirane kumva umenga hanze hari ikintu kumumenga hanze kimenga n'ikicu kijya mutitima kumumenga hanze ikintu kigenda kirahunyura azuma gifise uburemere burenze gose kumumenga nyamugigima kandi nyamugigima kamva wenyene ukumumenga hanze cyo kumva ukunzu ariko ukabyumva wenyene ico kimenyetso kigaragaza yuko wewe ukunda kuwe kuranyumviza ukurandaba wenyene ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe vraiment ugomba gutwagwa niki n'abarozi abarozi nose abandi n'abarozi babi akazi kabo ni kuroga nako kazi kaje no kugirana ni kuvura kandi urabe umurozi arazi kuroga ariko ntazi kuvura uburozi bwo nyine aroga iki umuntu ashaka kubukurayo mugumuganga arashaka kuvura no gusubiza iyo byazananye ikimenyetso kubasha bw'Imana ikimenyetso kigira indwi ikimenyetso kigira umunani gusohoka hanze mwijoro tusanga hanze biro mujya tusanga hanze hari isekuru gasanga hanze hari isekuru umuntu umaze gusohoka mugasanga hanze imbere y'umuryango iwawe cyangwa gasanga mu nzu iwawe cyangwa gasanga mu rupangu iwawe cyangwa gasanga ku irembo iwawe hanze sohoka hanze ugasanga hariho isekuru icyo ni kimenyetso yabaza yuko wewe ugomba gutangwa iki ugomba gutwagwa niki n'abarozi ugomba gutwagwa niki n'abarozi kandi baramaze kugukanira ngaho ibimenyetso umaze kwibona no kuvuga iki baraguhejeje ikimenyetso c'icenda ikimenyetso c'icenda kumva hanze hari imbwa zabira zikoma induru kumva hanze umenga hari ibintu byabira imbwa kandi ukumva ubenga ni imbwa iri kirabira nukumva imbwa yabira sukuzi imbwa zabira kumva imbwa yabira ukundi kuntu nibazi kucyo twigeze kucumba wa misi heze ukumva umenga imbwa yabira ukundi kuntu apana kundi kuntu imbwa zabira
urya uzari urya uzabarinde urya ubwoko bw'ijini riba yatumye kugira ngo uze kugutora zo girane rize kugutanga rize kugushikana kuri urya murozi ni kuvuga iki kiri kimezo kigaragaza yuko wewe wagize nte wewe watanzwe niki watanzwe n'abarozi wewe uri kuranyumviriza uri ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi igihugu cy'amata n'ubuki igihugu kirimo indongozi nziza zifise umuhwe ko bene igihugu babo igihugu gifise cyakarorero muri Afrika nzima aho ni hose muri kuranyumviriza n'abari hanze y'igihugu n'abari ndani y'igihugu mbega muri ko murakora iki inyuma yo kumviriza bino bimenyetso bimaze kuvuga muko murakora iki mbega wewe uri kurabyumviriza uvyumviriza wenyene kuko udashaka kubihana n'abandi kugira ngo nabo bumvirize kubirashobora gushoka sanga hari umuntu afise ibibazo yirabuze ashaka kugira ngo babimukemurire ugasanga niwe unagize ibibazo arinda gutelefona muri ya Tanzania muri Kenya mu Rwanda mundi natwe turashoboye kubera iki mudahana mutagira sabone mugiye partage mwana link kugira ngo mwene wanyu cyangwa so wanyu cyangwa mugenza cyangwa mwene wanyu murundi kaze mugenzawe kugira ngo ashobore kuronka amahirwe yo kuronka ibintu za telefone kugira ngo ashobore kuronka amahirwe yo kugira ngo yige byinshi amenye byinshi ku buzima bwiwe ku buzima bw'umugore wiwe ku buzima bw'abana kugira ngo bishobore kumufasha mu buzima bwiwe kamisi yose ico ni kimenyetso kigaragaza yuko wewe wagize nte ugomba gutwarwa n'iki n'abarozi utwa n'abarozi ni kugira iki utwa n'abarozi indiki dukurikira utwa n'abarozi weba uzofuta pfuye wirigwe kuri gadi kibiceri wirigwe kuri wirigwe kutumwa ku rugantu uze gusanga hageze wewe kwanyumviza hageze aho wewe nyene watwawe n'abashetani n'abarozi ari ugaza kuroga iki kuza kuroga abakenyezi bawe umuryango wawe abana bawe abantu wese kanyumviriza umuntu kwanyumviza uzi kuri umurozi wamuzi kunzi kukunda gukinda gerageza ugarukirize ngaho onye kuko hari umunsi Imana zo gukubita inkoni hari umunsi uzomaramanzwa hari umunsi uzana gukindira ahantu ugiye gukindira ahantu usanga urafashwe uzokimaramaza wewe urubyango wawe abana bawe uzosanga ugize n'iherezo giza kuri nose gerageza uhagarike ikintu cyo kuroga kuko kuroga ntacyo bimaze uburozi buzana ubukene buzana mu maskini uburozi ni icyaha kindi cyane gose Imana ndakuna mugabo hanze abaganga baza kuvura ubwo burozi katuza gusanga umuntu aragize nte umuntu aragize n'avyangagije ibintu ngivyo onya ukavyumva ikimenyetso kigaragaza ikimenyetso c'icenda niki ikimenyetso c'icenda naco niki inya ni kuvuga yuko ni kumva iki kumva gukunda kurota gukunda kurota ubona mwene wanyu gukunda kurota ubona so wanyu mwene wanyu ibintu nk'ivyo nkabanya kwa yina kadhalika ukabona umenga urose mwene wanyu yapfuye so wanyu yapfuye nyokwanyu yapfuye nyokorome yapfuye nyogokuru yapfuye sogokuru yapfuye mugenza we yapfuye umushuti yawe hafi yapfuye ukarota ubona umenga ariko araguhamara akugira ati wewe Fisto ingo tugende ukacuza maana iyo ni dalili ico ni kintu kigaragaza yuko wewe ugomba nte wewe unamukunda kurota umwijiro wumva uhamagara n'umuntu yapfuye agomagara mu izina akubwira ngo ingo tugende ati ngwaha nawe ukagenda mwene mama mwene data mama wanje kwanyumviriza mushikanje muvyeyi wanje mwene wacu mutoyi wanje ico ni kintu kigaragaza yuko wewe iyo ni etape mbi ya nyuma igaragaza yuko wewe ubuzima bwawe buri mu kaga bigaragaza yuko wewe watanzwe iki ngomba gutwarwa n'iki n'abarozi mutwarwa n'iki n'abarozi zo kwinukira mukera ibiki nk'ivyo onya ikimenyetso c'icenda kimenyetso c'icenda c'11 je mvuga ikimenyetso n'indi nimero muzobimenya nta kibazo gikuni ko mukumva ibintu navuga ikimenyetso c'10 ni kugira nte kumva umenga urahantu dufate guciye nko mu rupangu uri mu cyumba uri muri saro uri ku kazi ka misi yose uri muri biro uri ahantu kuvumenga hari umuntu muri kumwicaranye cyangwa uri kuragendagenda ukuvumenga hari umuntu akagukurikira aho ugiye kuvumenga hari umuntu akagukurikira ugiye wendeka kumara abantu mubone icyo kimenyetso kigaragaza yuko wewe watanzwe iki wewe ugomba gutwarwa n'iki n'abarozi ikimenyetso kigira icicumi na rimwe ni kugira nte kugira itiro rirenze cyane kuryama kugira itiro tagize ifatiro ukaba umuntu kuryama jambo buri mwanya wajyamo ukiryamira uko wajyamo karoti indoto mbi ukabona umengo uri mu bintu bibi ukaba cyane nk'abantu b'abadereva barakunda kugonga gose abantu b'abashoferi bakunda kugonga gose ushobora gusanga umushoferi akunda gufatwa n'itiro gose
aryamwe agiye kwivura ngo masinzira wasanga habuno shaka kuroga amaso bakakore kumenga imbere nta muduga uhari kumbe njyane ngo nibwo bwo kubwiki bwo kugutanga bwo gutanga akugaroza gutwana bakakoreka yuko imbere menga nta muriro nta muduga uhari kandi uri kuraza ukajugwa ukadusanga uragize ntuwitavye Imana muntu ukunda kuryama cyane gose ugasanga urakoma kuryama gose cyo ryamariza ridahera ugwamafitire bwa nisaha ico uri kimwe kigaragaza yuko umugrante gutangwa ikimazi ryari buherutse hari wagiye atangwa ikimazi hari wagiye agende ariko ubushobozi bw'Imana kwashoboye kumuba hafi ariko ntaco yabaye gutanga ikimazi kugira ngo bashe kure etape yo gutwara uze kutwagwa n'abarozi hari ibintu byinshi bagukore kwa uburozi ni ibintu nyegere nshaka kubibona uko onye umva hari gusa kugira bibone hari tugende hura navyo mu ndoto wewe jura rote hegeje ko ni indoto gusa wabugire kwivuza nganje ibintu nje kubangikanya Imana we nindakuye ko kwivuza kubangikanya Imana kubangikanya Imana gusenga kitari Imana kubangikanya Imana kwambaza utari Imana ariko sibi guhamagara ati we fulani ngufashe sibi guhamagara umuntu ngufashe sibi guhamagara ijini ngufashe kubera Imana duvura umuntu reka ibintu byo kudatahura reka ibintu byo kutamenya muzoguma mugenda uko kubera kutamenya kudatahura kuko bavuga ngo ubumenyi bukeyi ni sumu ikimenyetso cya 12 ngurane kutashora kutungana kudashora kutumvikana mu muryango ugasanga muri umuryango runaka ugasanga umuryango imisozi ni induru gusa ni nasagarare abana ni induru yani umuryango wose ni induru gusa hamari induru hamari ugwamo hamari kutumvikana hamari bibazo gusa icuri kimenyetso kigaragaza yuko muri umuryango hari umwe muri bo amugana mu gutwagwa niki gutwagwa n'abarozi ikimenyetso cya 10 cya nyuma kuri parti numero 1 tukijya kuri parti numero 2 ikimenyetso cya kuri parti numero 1 ni kugirane kugwara ugasanga umuryango muzima baragwara ugasanga ugasanga ziri makata ugasanga ziri mayimuna ugasanga nani afise ntuzeyi ziri mayiti ugafise ntuzeyi ibinyamukera sinzi bitugana ugasanga umuryango muzima musobwa amashetani ugasanga umuryango muzangura kuri sokuru no mwuzukuru bose bagirane bona baraduza amashetani mu mutwe ugasanga bose amashetani mu mutwe ugasanga bikuta hasi ubundi ugasanga umuryango muzima usabwa amashetani bose baduza amashetani ico ni kimenyetso kigaragaza yuko uwo muryango ugomba gutwagwa niki n'amashetani gutwagwa niki n'abarozi mbe nta birashika mukumva ugasanga abantu babiri bapfisha rimwe hari abafa ku nteguro y'Imana afa kutayi ku nteguro y'Imana umuntu kurayumviza aho uri hose uri mu gihugu hagati uri hanze y'igihugu gerageza ubane kurikirana ibiganiro byacu jana kwijana uzomenya byinshi uzotahora byinshi kandi uzokugira akamaro mu buzima bwawe bwa misose murakoze